Ja sam Igor Ivanik, edukator u zoološkom vrtu. Ovo što imam u svojim rukama je jedna žaba, to je siva gubavica. Kao što svi znate, znači žaba pripada vodozemcima. Što znači vodozemce? Znači da je njihov život vezan i uz vodu i uz kopno. Vodozemaca danas ima oko 5.500 vrsta. Sada danas su podijeljeni u 3 skupine, nekad je postojalo više skupina, međutim neke su izumrle u potpunosti, tako da su danas ostali samo bezrepci, repaši i beznošci. Žabe, kao što znate, nemaju rep i imaju noge, tako da one spadaju u bezrepce. U Hrvatskoj živi oko 20, do sada je poznato 20 vrsta vodozemaca. I ovo je jedan od najvećih vodozemaca u Hrvatskoj, a definitivno najveća žaba. Poznata je još i kao, osim siva gubavica, poznata je još i kao krastača, velika krastača, obična krastača i kao što vidite ona je smeđe boje, prošarana je raznim pjegama i šarama koje mogu biti različitih nijansi, jer uglavnom su smeđe i zbog svog ovog izgleda ovakvog sa tim bradavicama po tijelu bila je znači dosta prisutna u narodnim vjerovanjima, kao da su je vještice koristile za svoje napitke i tako dalje, te ako dotaknete da ćete dobiti bradavice po rukama, međutim to danas znamo da nije istina. Iako ona iza svojih očiju, kao i dosta drugih žaba, ima parotoidne žlijezde koje su nakupine otrovnih žlijezdi, međutim njezin otrov bufotoksin nije toliko otrovan, mada postoje druge žabe iz iste porodice koje imaju puno jači ovaj otrov. Bufotoksin ove vrste bufo, znači može izazvati samo kod ljudi nadržaj sluznice ako slučajno dođe do očiju ili usta, a rijeđe izaziva nadržaj kože po rukama. Međutim, ako progutamo ovu žabu, što nadam se da nećemo, može doći do poremećaja u radu srca i parasimpatičkog i simpatičkog sustava. Znači, ovaj otrov, njezin ima slično djelovanje kao atropin, tako da znači remeti rad srčanog mišića. Što još reći o njoj? Znači, ona rasprostranjena je u Europi, skoro čitavoj Europi, Zapadnoj Aziji i Sjevernoj Africi. U Hrvatskoj, znači, nastanjuje cijelu Hrvatsku, tako da je čak možete naći i po gradovima, pa i tu u Maksimiru je dosta česti, znači, stanovnik. Ovo ovdje što imam, znači, ova žaba je ženka i ženke mogu narasti vrlo velike, znači do 15 cm, a mužjaci su nešto manji, oni su zapravo duplo manji skoro, oni mogu narasti do 8 cm u dužinu. Tako da ćemo spolni dimorfizam je dosta izražen u veličini, znači, i još na prednjim nogama mužjaci imaju, što ovdje ne vidimo, znači to je ženka, a mužjaci imaju kao palčani žulj koji im pomaže pri parenju, tako što se oni hvataju pomoću njega za ženku. Dosta rijetko se glasaju, tako da rijetko ćemo ih čuti, osim za vrijeme, znači, parenja ili borbe mužjaka. Kad se mužjaci bore, onda ispuštaju visoke tonove, dok kad dozivaju ženku, onda ispuštaju nešto dublje. Tokom zime, znači u jesen, odlaze na hibernaciju gdje se zakapaju u zemlju, ispod lišća ili čak se zavlače u rupe od nekih manjih sisavaca koje su napuštene. I u proljeće izlaze iz hibernacije, bude se i u velikim grupama odlaze u lokve i spore tekućice ili neke pare gdje se pare. Prvi dolaze mužjaci. Evo ga, ovo je još jedan, mogli ste vidjeti, način branjenja, zato što iz svoje nečisnice ispustila tekućinu jer sad je postala već malo uznemirena. Gdje smo stali mužjaci, znači dolaze prvi u lokve gdje se glasaju i svojim zovom privlače ženke. Tad dolazi ženka i mužjak, znači, se penje njoj na leđa, hvataju se oko prednjeg dijela tijela i započinje, znači, parenje. Dosta česta pojava je da se više mužjaka bori oko iste ženke, pa su čak viđene i nakupine mužjaka na jednoj ženke, oko 10 mužjaka se popne, i što može tragično završiti za ženku jer je uguše ili jednostavno slome.
pobjeđuje naravno onaj najjači mužjak ukoliko ženka ostane živa i oni se pare. Ženka tad ispušta dva lanca jaja, a mužjak ih odmah oplođuje. I oni se tako zajedno kreću, znači ženka zajedno sa mužjakom na leđima, kreću se po lokvi oko vodene vegetacije i omataju jaja oko vodenog bilja toga. Mlade izlaze nakon mjesec i pol do 2,5 mjeseca iz jaja, to su punoglavci kao kod svih žaba. Znači oni dosta su mali, crni i bude ih više tisuća jer ove sive gubavice polažu od 3000 do 8000 jaja. Iako i mladunci, to jest punoglavci, imaju bufotoksin, oni, znači taj njihov bufotoksin nije toliko jak, pa se nakupljaju u velike skupine, u velika jata, zajedno plivaju jer se tako povećava koncentracija tog bufotoksina u vodi i to im služi protiv predatora. Iako imaju znači taj otrov i mogu se braniti s njim od predatora, ipak stradavaju u velikom broju od grbežljivih kukaca i drugih organizama koji se njima hrane. Nakon nekoliko mjeseci izlaze iz vode i nakon 3 do 7 godina postaju spolno zreli. Mogu doživjeti u prirodi 10 godina, a u zatočeništvu čak je zabilježeno da su doživjeli 36 i više godina. Što još reći za nju, čim se hrani? Hrane se, znači mladunci, punoglavci se hrane sa uglavnom vodenim biljem i algama, dok kada metamorfoziraju, preobraze se, postaju znači žabe bez repa, izlaze iz vode, onda se hrane uglavnom sa kukcima, svim do čeg mogu doći u biti na tlu, gujavicama, kukcima, puževima i tako dalje. Evo još da napomenem, svi vodozemci, znači danas dosta vodozemaca izumire, vrsta, i oni dosta ih je zaštićeno, tako i ova žaba, iako još nije ugrožena. Siva gubavica je ipak zaštićena zbog uništavanja, znači njezinog staništa i zagađivanja močvara i sušivanja. Evo, hvala vam na pažnji, to je bilo to.